permusim nami. Asa itu tomu kami nasida tu pemunia lawan nami apalagi balas ketikion. Baik damang mapa nomor warnai. Mau lihat yang tutu di hamuna bona suhu nami. Jadi ibu hade kita bang kita operasi duli dus marohata. Mau lihat horas mari kita saluna. Horas. Mau lihat. Jadi mau lihat yang tutu di tuhata, mau lihat yang di kita saluhuna. Terlu mau bimanang di hamuna bona suhu nami. Ala gokot tutu si pai mau jojo si doban. Ala sahat tutu gokot jojo muna tu kami. Todong muna di tikio ima punguan na poso tugas ima mora dengan mamestao kamu tutu pesta na poso toga rada sitorus ima na pa 26 totong atong pasatom nami matuha muna laiku ito nami saluhuna selama ulang tahun matutu di punguan muna anggia matutu punguan muna gabi punguan sitirun punguan na uli punguan na dengganon di joloni Tuhan terlalu bima di joloni kita selalu napoparan si Raja Batak ngadong di Pulau Batamon. Gaya matutu Jadi solat ngadok kami selama ulang tahun ma di punguan muna todong kami muna suhu Raja Storus. Mau lihat laiku. Jadi atau memang pada nami. Ketika tutu malang arade behami ima paparan pun nami toga si mamoran adong di Pulau Batamon. Nah separdoh dohami tutu amang pada nami warlas niroha di laut negara itu. Atau memang pada nami karena marmula do amang nauli marmula do orang ada terus kamu di kami godang mula-mula noang petong naing mahami marsoba atau amat tanah martua de batasi to panasana adong anggia tutu hita saluhu na di barorot suang-suang ni matang to mata raja nata soribada na adong binganom suang-suang ni matu saluhu doan natorok naliak nelolo di tikion atau malah siajur mula-mula siajur mula topa nunga di baida amang dihami godang mula-mula noang pe amang uduti mamu saya dihami godang soba.
mau lihat matuto mang alaya mang pada nami ado so saat kami asal liain na perhorasan lihat nang persoli untuk pahonnya mata nomor 2 di bata naing mana perjolo lihat tunong nami di buguni alamanon atau masa binua ni natanolia bayano may pinggap pasu kami atong peparan pun kami tugas si mama orang yang malia asa totong Tuhan tamam atong beda mang malihani godang lihat isu terus angguli wek ya makabe
kita saluhong di Barorot asa dohon nami masong hatawin na tua naman do asa balita mapagabe itu mudah harus turuan hari ini hita pagparang di si Raja Batak matong narong di Pulau Bata mau gawe asang potong hita marsi Barorot asa abang sigong sigo pay bulan betong matabangi do lu may di mata tua jadi nung matutuloy sa kami so palu jadi tikios yan hamon na na su namin ay dorong namin masunatan nga ito bago na marhauto na niya gata di Rubian horas na kami na madalo horas sa muna mga diya sa mga matami siluan ng ubasat kami sa sititi masigaw pago lang ko ng pangarahunan o tikso sa diya be raja namin na buhay tarpasat kami sa igodama pinasunan tong asa solo sa matulaguan sa mahitaliling mangulutan tong madira mo tutuhan amat pa din namin na balo kaya pawin namin tong panartaran namin kyon naging buka kami marhite godang mula-mula ng pinalumunan atong asaw pa juga matong asa tinahon na multiyo ba inong may ito panuhatan bay damang madihami si Tio Tio las paduwa mo mamang tuha sa hada